дар AdinXBet бонус рафтаеса. Агар шумо шотона аз 500 то 7000 рубла пур бикунед, дар ҷое ки промокод мебинед бо ҳарфҳои калони англисӣ олам нависед, ба шумо аз 500 то 7000 рубла бонустон медиҳанд. агар шумо хоҳем приложение AdinXBet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар таги ин видео дагид дароин ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр ректили приложениҳо ва ё дуруғанд ва ёра мошеннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроед ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтона менависед. валютатона интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чизи дигараш. баъди регистратсия шотона пур мекунед. давомаш дар рӯи экран. бардори азиз, мошини навбати асраҷӣ, моторш 1.6 тайинровка. Сош 2003 май 2002 май электропакети даронаш кондиционер дора, механикаи мошин дисковод дора. کار میکنه آکاسانش айма неси دودی بچه 8000 мегам бо савдо мешавад. бардори азиз, мошини навбати Nexi рангаш сафедай, мошин тайинровка. солш чанда ака? 95 солай. моторш чанда? 1.6. ҳуҷҷатош чӣ хелайра? тайинровкаш 8 моҳига, ҳуҷҷатош 1 солига. газай бензин? кондиционер дора. дарои электропакетай. кондиционер дора. дисковод дора, механикаи пробегаш 457 000 километр. Kaç? 25000 گفتم. پیرم بگم فرق میشه 25000 ایناش. نه بگانه پگادا. این بچه‌ها باید ماشین دیگر نکسی رنگش سفید. سالش چند دقیقه؟ 96 سال بوده است. موتور چند 1.6 1.6 حجتش خیلی را حجت ندارم اما خریدار سال ده حجتش میکنم میتونم فهمیده که با زبان خودش گفته حجتش میکنم میتونم گاز بنزین گاز بنزین طلب کنه کожный салон даст кондиционер 4 электропакет кожный салон кондиционер дора механикаи мошин пробеги 375 000 километр. нарх чанда? 25000 25000 гуфтесан нархша. ماشین نوبتی سچکا سال باورش 99 هم سالای موتور چنده؟ موتور دو بوده است. رنگش میکنه.
70 сумака 2000 Состояние суза. Нарх чанд? 70 Нарх 70 савдо мешава ё не? О савдо мешава 70000 кис. Уҷатош чӣ хела? Ясола уҷа дора мебини салона даро электропакета. Тайновка 6 моҳа газа бензин. Ардеш. Автоматика ай машин, кондиционер дора, климат контролай. 196,000 километр. Пробег. Аз мегирам. Ин соҳиби астраҷӣ. Занг назани, у мардага занг шайхунаш сиришка аст. 70 сумака Opel Sedan рангаш савзай, 1.6 моториш, болош уй мешавад. Электраш бирем. Балонш 4 балони навад. Дар дора, дара электропакетай дарош. Салониш. Кожни салонай. Пробег 67000 километр, дисковод дора, кондиционер дора бо механикаи машин худиш. обогрев сидений дора. Не. Полосаша. Бачо обогрев сидений будааст? Мотор дор. Мотор дай. Бада пишиш 1.8 нестаги ба? 1.6. Абиён кайга. Нарх чанд ака? 28000 меша. Нарша 28000 кисан. Уҷа дора? Газа бензин. Ардеш. Ариза дениш калибреза. Сечка рангаш металли, тонировка, соли барош 10000 ман. Мотор 1.8, задни камера дора. Сета камера дора, чили. Кожни салонай дар рӯи қафо пурасои. Дар рӯи пеш электропакет. 283,000 километр. Пробегаш. Машин механика, дар пеш электропакет, кондиционер дора. Автопилот ҳам дора. Нарх чанд ака? 68 мегим. Нархи 68000 мегам. Бо савдо мешавад? Хай харидор соз боша. Харидори конкрет набоша, бо муомила кунин савдо мешавад. Рақами телефон 915 915 07 07 58 58 29 27. Opel ранги сиёҳ. Соли барош чанд аямад? 2009 сол. Моторш 1.3 дизель. мотор 1.3 дизель турбин.
ҳуҷҷатош чӣ хела? як мошин растамош кардагия. Газа бензин? Дизель. Электропакета. Кондиционер дора, механика. Климат контроля. Круиз контрол, климат контрол, ҳамаи функсияро дорад. Ҳама чизро мултирул даст бер. 6 скорса. 6 скорса. Панҷоҳ мегим бо гап занам. Бардора нақша 50,000 мегам бо савдо мешавад. 2,5 литр саларка, кондиционер қатир аз худ шавад. Караван, рангаш зард. Солиш 97 сол. Мотор ягаш? Ягаш 6 моториш. Бо омега. Овай шунагӯ моторша 2 мегаи. Дарои электропакета 65000 пробегаш. Эйна торпедаш кондиционер дора, механикаи дар мегирид адырнаш. У парои автомобилнеги хебарам. Состояние что за машина? Ҳуҷҷат дора? То моҳи ноябр ҳуҷҷат дора, газа бензин. Нархаш 3000, газа бензин ака. Ҳардаш 30